पासपि सो इलानिसा मड्डीको न्यको बाखा नापा आर्निक बाखा बना न्यंका वया चुनुगो छिकपि सक्छना सुगे जुल निनसुन यटने आनन्द सिद्धि तुलाधर चोयाटगो वेकय लिज सफु पिका दक्सबे न्यन चंगो भोटो दे मी नगो वो इ धागो चुसु बना चुसु बुवा उनबले मने छिल ठौचका ठे चुसु बनि दैगु मति गोला उ चुसु बन्टेना छिसन न्यना दिस छिटन मने थिफु तो चुसु लिज सफ्टी साबारिया नगुल चुसुइ ना भोटो दे मी नगो वो इ चोमी आनन्द सिद्धि तुलाधर प्रकाशक नेपाल भाषा परिषद प्यावग साल नेपाल सम्मत 1140 ख आन्यने ठोया चुसु नेपाल मण्डलीय ये यल व खोप डेटुका टडंग नेवा बस्ती भोट दे ख ठौकने भोट दे बनेपै नाम नाजा भूमिट कृषि उत्पादन याग ज्या चुन्या पि ख नापा पि नापान स्या हाको गुफला व्यापार याउनी पि नेवाट ख नेपाल ठिठी जिल्ला गुमको भारतीय कलकत्ता छंकन बन्जे याउनी पि ख ठौ वहे भोट दे इतिहास ज्या बिगु छौ घटना निवे कुट याना चुना विक्रम सम्वत 2017 साल वैशाख महिने नापाङ वाइ जखै निखुनी जीमा भोटो दिए मु बजाय लया इटा ठिटा अवस्थित छेसेलागो सच्चिखा मलेक छे तत्वग मिनया सोगोइ दुने छौजुल उग इले भोटो दिए रेगो वे मिनया चाना छौजुगो छेखाट दुगु ठा खटामा छा तासा उग इले मेगु बजान गन मख लया इटा ठिटा झो झो लाग छेन्दुगु ठा न गन मख मिनया छौजुगु ठा ऐतिहासिक भोटो दिए खट हैथे तल मिनगो भोटो दिए छु डनलिपा हाक्न पुनर्निर्माण ज्या ठाउँ इलेटक छौबले छौ तरंग व्यापारिक नगरीय रूप क्याटुको गुटो भोटे मिनगो वो निखुनु जिपि खुम पासपि पासे इ पाइ बना खम्फी भन्छ काउन्ट येन सुटना पा भोटे छंग वना जिपि खुम ख कृष्ण ताम्राकार चिरक भाइ ताम्राकार अर्थात् शिवि रमन तीर्थनारायण मानन्दर प्रेममान श्रेष्ठ चन्द्रानन्द नेवा अर्थात् गोपाल दाइव जी जिपि वनपि मध्य छम पासा कृष्ण ताम्राकार ठसे भोटे ख कृष्ण ताम्राकार रेडी नेपाली छम फुलाम खस नेपाली पासे बुख बनामी ख अनु व जोरेना जाठिया जिमत न्यायपुग लकस बोलंकार नकि उया त साक्क जानिया जिपि खम्पु पाके सोया वना छया खम्पी पासे इपा ज्याजले बोटिकया पच्चन नपा हे अन लियावे जिपि वनपि मध्य नु इपा जुम छम पासे बनी फुकी ससले दुचाका उनीमा ढागले निटा इले जिपि खम्पु लियावे ख भोटो सोया खम्पु चोठ्या खम्पु क्वाया चुनुगले लोनलिसे भोटो सहर व बजार बालक खण्डु बागोटी क्वा वाइट हुनका भोटो सहर छक छे पोलि कुट्या प्यावया चुङ जिमसा खन छम पासा ढाल भोटे छिमी नउठे चु छक छे कुप्यावया चुन कुट्या झनझन टट्या जुआवया चुन जिमुको पला चोल भोटे बजार सतना वलसे मुनुटे कालकुल हास तयार त जिपिन कुट्या प्यावया चुङ छकोय छन छे पोलि मिबलकया मिजल प्यावया चुङ खण्ड त मुनुटे इटिमिटि कना चुन भब्बन याचन ला ला व्या हला चुन ल ग पाछ्या मिचाठा ल पंका मिस्या कुटय ना चुन सो सोहे मिचाको छन टचो ज्याउले मिस्या मुफो मि बालकया मिचाचा पेट चोटे थिन चोट माट्ने थिन मिस्या मुफो मिस्ना म डनके जिग चना चुङ मिया प लिक्क चुङ छैट हेका हुन लिक्क चुङ छन च्याको सुरजुल मुनुटे हुल अफ्याउलो सकले इटिमिटि क असा छ्या छ्या ज्या ओखे ठुके ठुके ओखे ज्या चन निमपिम बाजो वापि थ्या चुवा पिन्छ नवदुरको कोपजुलो महिना मु बा बिमाल महिना टाटा चिचि टिगपि पिपि हापि फाइ मस्त मिडे वाछ्या चन च्या च्या या विश्वबाट मिया वाला नाप नाप प्याउ या चुङ ट्याड त पलखय व कोर्ना स ट्या मर्या वन न नवदुर्गा शान्त जु खण्ड त न मिच्या या जिना वन झन्जक मि डनके ज्या ठिटु ठिक छका टुनुवा मेगु मेउ टुनुवा मेगु छे वाना वाना चाचा वन मिस्या फैगो अवस्था मन्ट भोटेल डमकल डुगे मोक्ने उब्ले खपो येगो डमकल सटिमाल रहेको छ हुलमुले टाडे आउल भोटो देशे नेपाल बैंक अफिस छटा जको टेलिफोन दु मेठा गन मुरो ह नेपाल बैंक मिनया चंग ठासन टपा मुजु टपला इना न्यासी वस न्यागो मिनेट छ नेपाल बैंक जाकुटी भोटो दे डबोइ लिउन स ला खपेसा येसा फोनेना डमकल त सो बिडका जिठय नेपाल बैंक पाके बुया हुन टेलिफोन लाइन सेना चंग दु जाखिल मरोटाला आसान ज्यात नुव कोटुङका निराश या मिचाना चोठा लिया या कठ नापलक मिनौ छै जौ पाखिन खौ पाखिन झो झो आपन छिचाना हुन गोखा छिचा टका काचक ल्या खा म फेरंगल छगो कठै काच मिटिबले ठ लिक्क चोमेस्ट ठ पाके साला काथे
चानाचंग छे लिक्कचंग छे त मिठिया कठा वानक्क छेका यंगल कठा छे मिन न वन अन्य दृश्य अतिक हृदय विदारक मिसत मस्त व्यां च्या खयातन जाठ जिटिपि लापिए पुंका देव पुकारे यानातन छेठवाटे ठठ पिनुको छे बस्तु त बचाइ यागु निम्ति हठा पटासन नापलक ठौ छकुए ल्या हल ठौ छेन मिठिया हसिले ओखे ठुकिया लेल गनगन लेल अन अन वा फुसे चंग छेन मिन्या हल लेल्यो मगना ढकसी ठंक टेठ्या ल्या यंकि मल मिचाउ चाना चन झो छिचा च्या वन सुनान स्याफुगमु गुगु शक्ति न स्यावग मोडो हल ल ल्या पोंकल साड्य मजल डमकल डुगमखो डमकल वगमखो सो इलिपा लासा खोपेगु डमकल वगल ख सांग पाए डठी ठ्याउले डमकलिया बुस तजना अन्य थाना जुन थागु निनिमल ठो फोमिटेगु दुर्भाग्य ढामा इपाई जाजुले वना खम्पुन ल्या वइपि जिमसा नापलिपा गप्ले सुए मुनो छिमी नगलु सिनामा सुए थ्या जिपि पास पि छठासँग मुना अजुचाया सुया तुना ल यक्को टबे मजुले सुया चु चाहिँ ल हाचा गया न्यनिगु छिमी हेका हुना अले छुमानी इटा चंग छिच्या थ्या छस्वा च्याट न मेगु च्याट न मेगु या छिट चना हुना छिटपाके छिच्यागु झोले छौ अजुचाइको लुठन खण्ड त डठियाको छक छेटा मछिसे जवा खवा छेटा झो मिने आयंगल वो छे ड्यो छे जुगले मी मछिको जुइटेको खन्यन त फोटो दिए मिनक सुयातुनी पे जिमे नाचा सुटे जाने आवेको कृष्णा तामरा कार्य ठछि गठी जुल जुइटेको वाचल सकल पासपि वो छे पाखे वना मी न ठासा वो छे निवस वटी छे दुनला अन दुन्न मेप्ने छे चानाचन नंगल मिनको प्रकृति सुएबले कृष्णा तामरा कार्य छेन मिनेको सम्भावना अपोय खण्डो बचेजीको आशा खनमन्ट छेडुको वस्तु त सुरक्षित याउ ज्या जिमसा फक्क कुट याउ सोया जिको फक्क वस्तु त झाला कुटका छ गोलंगो टेपे वाट्याटो दो वा बचायाट टेप खुसु खुसु न्याका कोटिङ त सोइबले हटपटको काम लटपट पाठे स्वान फुसे टेप तजना स्वान छप वा छाल ब्याल जुल कृष्णा तामरा कार्य पात चिर्क भएन ससयुग छे जुगली जिमा जाय खापट नपन लिना झला कुटका छौ ख ग्वाली खाप जुगले खाप लिटा ठाक मजु चिर्क भएन भोटे चोप्ने छे अंगले टिस सोटना टेगु लुमंकल काचा काचा टिस सोटना टौ अंगले भूसी दुठा अप्प पोला सोट अन दुने टिस छट्टी मोरो वो डी खुनु ससमा म टिस टिया ये भुए वंग जुयाचन जिपे अन इटिमिटि कना सना चनको इ वंग हे वा मचा छे ब जिगी कना वले तिने आ अनचुनी मुजिल रका वसुल जवा खवा व न्यन चंग छि चाना चंग न खन आला अनचुना चुन झे मुजिल रका व छेन पियाया पिन सरके बिसु वना छया सो इ लिबजका जिमके वस व जुसा जिपिन छेनाप झौजिगुजी लिब व छे दुनुवनीको लहे मन्ट मिडो पन्नुकल मेमेको छिथे जिपि जाने आवेको कृष्णा तामरा कार्य ठछन पाटा जुजिको चौजुल देनिवा बिथे चंका येन डमकल ठेंके हल तर उब्लेटक च्या माक्को च्यारंगल सोगो दुने सचिखा मलेका छे मिने या झौजिरंगल उखनो ससले दुजाका वनी मामना वनी मखन दुजाका वनी माम मेपि सु मखो जिठय ख अन जीप छ हयाटो खना जीप ठुवा ये झोछे चोम पाइलट बद्री कृष्ण श्रेष्ठ के नेना सोया ये ल्याउनी मानिगोल ख जीप ठन पिटी यंग त लहे मोरु मिडो पनाटे टुकला ढल जिन आशा जेत कोचल